Mensisngi kadang day kasngi kabapen bamsmai ya ki baro ar pukandai ngut ki MDC ki batemai ha district council. Bat mene kasngi kadai kasngi ya kaba kilio ban shimti kum usiam bat chaman ban penya ya ka district council. Kalong ke bas ngotenat hakap ne ke isi ke batemai hak jengalam ka party Voice of the People Party. Kalasiam ya kawai ke senjam ya kaba ki pajba ki kemik lenti bat yai up dengong baro si kata ba hatu lada kani ke party kanwan banyalam hakabor hangtoi ha district council la kan la sisyan am ban siem ya kani ke senjam te kumta kalong ke pasngotenat hadin ya kabang liu bu usiam usiam ya kani ke syuki bat ulah penmena bat ong baka benta baka isi kalasiam kalong baka bu ya katong ka hakmat kata kalong bahkan nom isu trading license syu sya ki barjala lajno ya ki kam ka baki kasi kimla henry ya ki kam ka baki jaj menriu kasi jongi kila bantre kin nom isu trading license syu sya ki barjala te kumta ngila banong ba ka jingshim jong kani ka isi ka bathmai ya kani kamat kamde kamat ka bathmai henry ngingit ban ngitip ba haba kilet ban campaign lani canvas election hakisnong ki baper ki jukran ye kani balada kinwan hakabor kathong ka bahakmat kalong bangin nom isu trading license syu sya ki barjala ye ki kam ke baki kasi kila te kumta kani kalong ka penkemen ye ki pajba jong ka jala meklea kamtam kitu ki bakerdu kam kerdu jam bat kamtam kitu ki badijing di hasor silong ki ba yakni ya kakamai kaji jong ki jaj menriu kasi tikane kandai ka we lane ka senjam ya ka baka WPP kasim bat kan sayo ya ka jingaro na ki pajba jong kajala meklea kumba uba ardan ulaong ba anda lawan hakabor ngej kam baka yodu kansa pu kansa khutbiang kum hakipor kaba iba ardan ilalong teng kum siam menchua henry menta walada imsyam lalong ma i siam henry ilong ma i inoelam iba hakmat na kabenta ke party Voice of the People Party te kumta nginget ba unelam ba menta hadas council usyam borlang rinjaru unsyam ya kaju kesenjam ya kaba iba ardan ila jukran.